Mla ka Mawlai ubah proses ti sau kami hakala singi ublay jong ka santrik unai tung arajar arpuai ulah sam Jingiarap da ka song Pisa sya ki Nonghikai school ki badan hapo ka than ki bakan thup ya ki Nonghikai ka St Francis DRCC Higher Secondary School Mawlai Kanton Masar ka St Anne Secondary School Motowar ka Mawlai Christian Secondary School Mots Air but Sacred Heart Girls Higher Secondary School Mawlai Pumuri kat bah ka singi sejan hakala tarik unai tung Mla ulah sam Jingiarap sya ki Nonghikai ka Bratamain Secondary School ka badan Moyong Jepung haba ajin hakani sengi i sister Lydia pala i principal ka Sacred Heart Girls ilapan pau ya ka jing sngongu ya Mla ubay don ringkat borobor bat ka school bat ubam ju no eki ilapan pau ru ya ka jing songsungan haba Mla uwan jengo eki kumjuru nakaliang i sister superior jong ka Sacred Heart ila kublay ya Mla bat ilapan pau ya ka jing sngongu ya ublay uba lada lari sumar eki bat kumjuru ya Mla katba ya ka jing sam ha St Francis DRCC Higher Secondary School lapenya ya ka jing elang da principal Reverend Brother Anan ha ka jing ringkat uba Cornelius Pasa Secretary General Shillong ka Archdiocese uba pet kerpang ya ki papule pada rakathan haswa bensang ya kejingelang ki Nonghikai lapan kup burom ya Mla da ka moflor kumsi benta jong ka jing priang burom hapakran ca kejingelang uba piti saw kumi lapan pau ba hakini ki arbana jong ka jing khangnam ki pat ba ki lama jing e ba ula persyang ha ibor baret ban runglut syaki kendong kencrot jong ka Mawlai ban ajingeram hakini ka kenti Mla upan pau ba upai khmat syaki Nonghikai namar ki lama jing e khamtam ki school simen bar ula songthu ba ya ki jing e jong ki namar ki em da ka jing by school jong kimi kipa kiba makiru kima jinge hapdeng gani ka khlam kumta ki school kimyo ban siu hok yak tulop pojong ki ka Jingiarap nam ta jonga beram Jingiarap berit nam ta jonga sipi long berit ki Jingiarap apa school jong ki yeso la ni kebutla tumung la ya don ki akun dai mut baro namang la pakhat ha brother ru alo habangi de gin lang baro ka we nam ta jong ki la akon terus non teaching we having 5 na like non teaching kita masuk kelas 11 12 we 4 number dah buat lang mulu akun dai mut ngil hap dia ka ba man pe lang nam ta jong ki dengan apa kre ta Jingiarap nam ta jonga nam ta jong ki de ka we ka long ban ka le jonga khat ha ka long ba to school jong ki mo mene school ka dan si bo ki jong kam hapan school ka ka jong pi la ka jong la convince brother ka pe ka long bala hi na ka jonga aku apa ada ki jonga ya ki Nonghikai ko jing ke bok ka wen nam ta ka jong ki apa nak dia jonga I express my concern to all the people ya baru apa nak aku apa ada yang jonga ki dan jing kata di Facebook ko na brain na ba umli fa hi ga di kata jonga along ban ya kit pa ba dan kat pi ga long ha ba ta ko ko kam ka ba dei da ba ta jong da ba ta jong school di happen ga ko ba ta mo mo ne da ka ka long aku mengenal aku bayi tentang selai aku syurah pasti bantau kita non teaching bagi way selai IT berapa berapa sampai tentang dengan jangka jangki dikai kemarin nak dengan jemahi mereka dengan kapi dengan dia milia kan buat semua perlu juga semua bentuk jiman punya susu ha nak dengan jemaah nak jangki kalau buat mah dua kata tentang habis ini apa habis sebuah yang disiap bagi sam Jingiarap untuk bonus Nonghikai dan Nonghikai punya jangka baik Nonghikai kita buat ini jadi beri buku dia baik ai jangka Nonghikai di sini dari dari itu baik the first piece tu ini tempat second piece tempat third piece tempat nomor ini di buku spa bah di bentuk ini bukan begini kita dah kita ikut dengan jenis office tu bahawa dia beri belum dengan berkata pun Hanya beri berkat kalong bagi itu diberi dua. Berjaya sedang datang itu diberi kentah, kita mesti beri kentah, beri ying, lalu tabah dikit beri dia beri jingir, lalu minta kita terbuat di jingir, lalu syawhat di tengah hakatar kamu berkat. Dengan orang itu hanya tentang jauh. Apa yang kita minta? Lalu kebun biskun kita sayur beri kejingir. Kejingir minta kejingir dari sekolah, terus selama kita biskun yang pak pada yang sekolah di dalam kam bila kami itu Nonghikai syang harus start okey antara Nonghikai layu balik kama nek daripada dalam office itu kita dalam bahas pekan yang selalu berjumpa juga dalam bahas dan jadi berit mas IT mentang dalam ini untuk kiparo kita membuat mas IT apa brother sudah dalam kam kita nak kena juga ibadah dengan kuipi IT kerja yang ai juga kia yang lah keman ya semua apa yang juga dikecilnya kalau yang dulu dari Brazil semar yang dah dari sekarang ini kan yang iman akan lebih tahi
agi senam jiba khamad dia syuk dengan long men opi ni ko pro senam sekal ma ko tu khanai ksi joki apa ko ni apa ni ma ko ko itu sen tu khanai ksi ni jo mana Mrs. Johnny, Miss Vargas, Miss Bunbury, Sir Bennett, Miss Cheryl, and Compostina. Kumjuru nakaliang ubak Cornelius Pisa ula penpau ya kejing songu ya Mla Mla Sha skor ya kejing kerpat jungki nakapor sakapor khamtam ya kejing wan Jingiarap ya Nonghikai ki blama jing namar covid ki baklem yo tulop hok ha gani kejing khangdam ubak Cornelius Pisa ula kenturu ya Nonghikai bakin priang da kejing songu laki yo katno ru na Mla bat ukit bok ru ya ubak piti so kumi ba in yo bandon ha kabor senchar ondai la job hak election kapanwan ngai bat batri sitam lembah jingi jangi nakapor tang hang ni ni la lembah news aki TV ni la ye baru khoi ta ngakwa ban ong ya kini kino hekai ru to pediang da kajing songo da de jing ai ibakat no ru ban ni kermen ni kemilan ti ban ni kermen ru ba ha ki ben pat ki por ki ban sawan namar ba kene ka Mawlai konsensi ke dongi naga sim kelum naga disturi kade konsensi ka bahe lagi bahe ta tingi dan bok bangi kit bok ya Mla jongi ba menta ba unang kiu sakrang ba unang betengi kane ka ju ka kam kumunong nikmat jongi bangi kmi lenti ba hakta ki por ni kickbox yang ba Mla jongi unsadon no hakal yang sensya ndabla dan hakal yang sensya tang kata na kajing yo ijngai ban na kajing tibit hakal jing yo ijngai ban pentrai kam ni ki berkhoi nasno ban ong ba nasno kum ba hosni ba Mla jong ka Mawlai ulong ba biak ba tibit ha ban long ucip ni ta kita bab baladan yo kat ha kita ki por ni kermen bangin sayo ru kambun di Jingiarap tiba kumbangin yo na kapor sa kapor tingi kibok ni kirwiang bangin ya juai na mentau Mla ba unlo hisau ta ubasa khot lembah jong ni kibrehot hangne ni dan berokot kini kino hitai gide ba rokot nakane ka Mawlai konsensi kini ni kibok kirwiang rengkat na bentai ani ba uniu Mla jongi un paisa kataka bentah ka bakam krau bangiru men sayo ai jingmentoi ke bakam biang ha ka juga por ki skul baro nado ka skul Saint Anne ka Mawlai Christian bat ka Brighton Mains kila ai kublei ru ya Mla halor kani ka jing ai Jingiarap jongu kapor ba jinjar kum ni di kalau zikir kum ba khla ni Nonghikai private te ba internet ru ba uble nong kar khui phi ba mo nong ai ni ka met ka ba shat ba kinang yo banyarap ham ha shu sai ki we de ki ba shan ji e apun kini por ni